هەلویستێ تورکیا بەرامبەر کەرکووکێ دێ ساڵە 2003 و هەیە ساڵە 2017 هەمان ئەو هەلویستەیە ئەو دژاتیا کوردستانی بوونا وی باژاری دکات. دێ ساڵە 2003 و پشتی هەرەفینا ڕژیما بەعەس و زەبوونا دەسەڵاتا کوردان لە وی باژاری تورکیا بەردەوام دژاتیا خوا بۆ کوردستانی بوونا کەرکووکێ ئانیە زمان. پشتی نویسینا دەستورێنیە عێراقێ و پەژڕاندناوێ دێ ساڵە 2005 دا حکومتا تورکیا وی دەمی باوەکی فەرمی دژاتیا خوا بۆ چەنە بەندن دستوری بتایبەت مادە 140 ئانی زمان و ڕاگەهاند ئامادە ڕێخوشکەر دەبە بۆ باڵادەستیا پێکهاتەیە کورد و پشتگوهاوێتنا پێکهاتەیەن تورکمان و عەرەبان لێ کەرکووکێ. دێ ساڵە 2007 داژی گۆلگۆری مادە 140 دستوری عێراقێ پێتیڤی و بەری داوی هاتنە وێ ساڵێ ڕاپرسی لێ کەرکووکێ و دەڤەرێن ئاریشەر سەر هەرباکردن و چارەنویسیەوان هەربا ئێکالیکردن. تورکیا بزەڤنخوا بە ئارەسا دژاتیکردنا گاڤن لوی جۆری ئانیە زمان و هەرێ دەوێ ساڵێدا پەرلەمانیا تورکیا راپۆرتێک بێناوێ باکووری عێراقێ بەڵاوە کرد و تێدا داخواست کرد با هەما 10 ساڵان راپرسی لێ کەرکووکێ بێتە پاشخستن. هەر دەوی سەروبەندیدا عەبدوڵڵا گوێل گولوی دەمی وەزیرێ دەرڤێ تورکیا بۆ ڕاگەهاند وڵاتەوی دەسوەردانە سەربازی لە عێراقێ دەکات ئەگەر ڕێ بهێتە دان كركوك بتشتا سر هرما كردستان. لا يحق لتركيا أن تتدخل في موضوع كركوك. إذا سمحت لنفسها أن تتدخل في موضوع كركوك سوف نتدخل في موضوع ديار بكر وغيرها من المدن الأخرى في تركيا. دماني سال 2007 دا بارزاني ده هفديتنا كده لقال قنال العربية راقهات اگر تركيا ريكب خوب داتن دستوردان لكركوك بكت او اوجي ده ريك دان اخوا دستوردان بكن لآمدو باجرن دنين باكوره كردستان و داخوانه آلوزیان ترکیه و هرما کردستان گهاندن بلندترین است. در سال 2008 دا دمکی فیمان کردستانی لی پارلمان عراق رد کرد. دنگی بداتن به پاشخستن البجاتن کرکوکی علی بایجان وزیر دروی ویدمی ترکیه ده پیوندی که تلفن ده لگل هوشیار زیباری وزیر دروی ویدمی عراق دلگرانه ولات خود وی بیاویده آنی زمان و راگهاند او لگل وی که دنا آریشین البجاتنان لی کرکوکی به لحفاتن بهنه چرا سر کرن. در سال 2010 دا پیوندین هرمی و ترکیه برف پیشچون و کنسولخانه ترکیه لحولی راد بکرن و برپرسن هرمی سردان انقره کرن و برپرسن ترکیه جی سردان حولی رکرن. در ماه آبا سال 2012 دا احمد داود اغلو وزیر دروی ویدمی ترکیه به سردان کاراس خول انقره گشت حولی ره و پشرا سردان کرکوکی کرد و گوت کرکوک بربرا پشتا یک پارچه عراقیه. سردان اغلوک و یکم سردان برپسی که بلند ترکیه بو باجارکی لی عراقیانوی دا دلگرانی حکومت عراق لپیخوانی و بمپیکرنا اشکره سرور عراق آنی زمان و حیبت خواجی لحلویست حکومت هرم آنی زمان کو کار آسانی بو سردان اغلو کربو. ده سال 2015 دا جیده رکلامکا سر کوماریا ترکیه دا کو بویادا صدهمین سالا شر چنا قلال بو رخستن هر یک لی کرکوک هولیر وکو بشک جی امپراتوریت عثمانی بناف کرن او جی به نرینا چافدرن سیاسی وکو بشک جی هجمون خوازی وی ولاتی بار یک لی هر دو باجران آنیان زمان. دجاتیا ترکیه بو اقالی کرنا ناسناما کرکوک دیروککا دیرو درش هیا و ودگریتن بو دسپیک خستنا سر ولایت موصل بو سر دولت عراق ده سالن 20 دا ده چرخ در باز بودا که نهاجی او ولایت کرکوک و موصل به بشک جه سنور خواد زانیتن.